Саламатсыздар, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер. Биз Баткен шаарындабыз. Силерге суббота күнкү базардан, силерге жайма базардан маалымат алып берем. Андыктан күзөт назар салып туруңуздар. Бул жерде жайма базар, жолдун боюнда. Эмнелер сатып жатышат, бүт баарыны азыр сурап билебиз. Ассаламу алейкум. Канча? 40 килосы. Гиласы килограммы 40 сомдон, а? Бул жерде чакада гилас сатып атыптыр. Килограммы 40 сомдон экен. Бул не, көчөтпү? Көчөт. Помидорбу? Канча? 100 штуга 50 сом. Ну, помидор көчөтүн 100 штуга 50 сом экен. Жакшы. 40 сомдон гиластын килограммы. Монтаус. Алча канча же? Bir çakası 400 сом ба? Вареньяга жакшы да? Компотко вареньяга жакшы. Алча сурап жатсаңыздар 400 сом экен, bir çakасы. Малина кимден? Канча сом? 95 сом, а? Килограммы? Каяктыкы бул? Кадамжайдыкмы? Кадамжайдыкмы? 95 сом экен же килограммы. Малина чыгып турмун. Кадамжайдыкы 95 сом. Басы. Көрөсүз. Жайма базарда бүт аралаш товардын бүт баары бар. Bir четтен жолубуздан чыкканын тартып силерге билип беребиз баасына. Бизде акциясы бар экен да. Kançadan bular? Avukistar var ekan, zaryatik var ekan, kança? 250 сом. Bul 50 сом. Bul 250 сом, ha? Bular 100 сом. 100 сом, 250 сом. Nauşindir kança mı? 170 сом, 150 сом, ha? Көрүңүздөр тугандар. Наушник авукистарлар бар ekan. Маған қараңыздар, құрықты. Құрыт қанша әже? 180'den? 280. Kilogramı mı? 500. No, 450 mi? Cayladık ha? 180 son, 280 son, 450 son dediniz ha? 450 son, 500. Bu 500 son iken koyuram. Kurut, karanızlar. Daim uçuş yerine oturasın mı? Na, kurutları karanızlar. Öte son, жақшы. Al aldı cazip gelip. 500 son en naturalny jaylodun kurutu. Көрөбүз. Бул Баткенде тротуардын боюнда жайма базар болот экен тууганда. Караңыздар. Мына Асыға зиреби? Канча стаканы? 50 сом. Bir стакан 50 сом, а? На, зире. Bir стакан 50 сом. Бул жагында болсо, мөмө жемиштер. Мон караңыздар. Жол боюна чыгып туруп. Шлепкалар. О, дарыз çıktı, darızlı körelçi. Assalamu alaikum, darız kança oldu? Darız aka kilogramı 30. 1 kilogramı 30 som. Kayaktıkı? Özbekistan aka. Ha, Özbekistandıkı o. Özbekistan darızı kilogramı 30 som dedi. Ece kanayız hazırkı darızlara. Kimlik hazırlı olalım. Bilmiyorum, canı çıkan. Çünkü bu sezonda köyrak kimlik çekenler erteye bıçakta. 70 milyon. Birinci su civarı. No, kança kilogram çıktı? Hazır bu 5 kilo 900 gram. 5 kilogram. 170 som oldu? 170 oldu. 170 som. 1 kilogram 30 somdan. Biraz kımbatırak hem çıktı da. Бірақ азыркы дарыздарға мен ишенбейм. Билбейм сіздер кандай дейсіздер. Бул убакта жанагы
күчтүү химиялык дарылар менен элте бышырган дарылдар элте келет. Өзбекстандыкы дейт, билбейм дагы кандай. Так, көрөбүз. Бул жакта мындай памперстер сатып атат. Так. Мастерге жаңа. Бул жерде бүт шлепкалар бар экен. Paket ko'tar Ali. Qancha so'mdan necha? Ali, paket ko'tar. Kim satayotgan, ha? Esi jo'q o'xshaydi. Klientlar bor ekan biroq. Bu yerda morojin turadi. Morojin sog'indingizlarmi? Maskalar sotyapti. Mo'ng qarsanlar, bu yerda Finkabank. Finkabankning janida jaymoqda bor. Жақсы. Еліміздің пейілі ұшындай келенді қайсыл жерде сатса ұшыл жерден алып өрішеді. Бұл жерде дағы домашний бұт киімдерін бұт барын сататты. Дальше улантауыз. Так. На, помидор қанша? 80 so'm kilogramm, ha? Gilvos qancha? 105 so'm. Ha, 35 so'm bor. Ana shunday deymiz. Saviz qancha saviz? 45. Saviz 45 so'm, ha? Mana. Bu mejamishning bog'lari. Bu yerda pirajki pishirildi. Meni qarasanglar, butun baldorga kerakli velosipedlerden, kişineki velosipedlerin kolyaskaların bütbari var ekan. Hazır bağlarını sırap biliyoruz. Ne olur kança ekan, ha? Kızım alıp bersin böyle gider. 4000 dedi. Kança so'm dedi je? 4000 dedi. 4000 so'm dedi. Analar javob tasir olib ketdi. 4000 so'mdan mı diyorum, ha? Ma kişineki velosipedlerin bahsi 4000 so'mdan. Ya sola bilen qandaysiz? Yaxshi. Qancham oldingiz? 3,5 mingdan. 3,5 ming so'mdan ba, eje qimmat aytib qo'yibdi-a. 3,5 ming so'mdan. Bular qancham olur? Bunlar 4,5 mingdan. 4,5 ming. 3,5 mingdan. Bu koreyskiy. Bu ishni bular bu koreyskiy, 4,5 ming so'm, 3,5 ming so'm ekan, ha? Shuni beramiz. 3,5 ming so'm, 4 ming so'mdan bor ekan hozirda. Qaranglar. Mana velosipedning bog'lari. Kolyaskadan so'ralchi, kolyaska qancha? Kolyaska 5,5 ming. 5,5 ming so'm. Narxi xadanat turchi? Xadanat 1200, 1,5 ming, 1800. Mana o'shul yerga kelaverayotgansizlar, tug'anlar, but bor ekan. İşte yaxshi. Ketdik ulantamiz. Tak, Jayma bozor. Bu jag'ida deski kiyim kechalar. Bu yerda daha bir do'kon bor ekan. Nelerle ko'rsatib Magazitlar-ku? Yo'q. Tak, mana velosipedlar qancha ekan? Yaxshi, rahmat. Mana velosipedlar qancha ekan? Bilmaysizmi? Mana. Bu yoqda magazin bor ekan. Assalomu alaykum. Xo'jayinsizmi? Qandaysiz? Mana velosipedlarimiz qancha baldarqi? Jangkina bular, ha? Nolarınız qanchadan? Ama 5 ming. Bu 5 ming so'm, ha? Koreyskiy? Yo'q. Xitoy. Xitoy. Ama Ukrayna. Bular qanchadan? 4,5, 4,300, 3,800. Tetiği 3800, 4300, 5000 so'm ekan. Yaxshi. Ulan tamam. Mana shunday, hurmatli bizning ko'ruvchilar, bu trassaning bo'yidagi bozorning Jayma bozori sizlarga to'liq ko'rsatdik. Bozorga kelasizlar, anda kerakli buyumni olsalar, nereye keltirib, bıçaqni qurishdan bo'ydan qayra bu jaqsiday chiqib ketaverasizlar.
Мен ушул жерден жыйынтыктайм урматтуу көрүүчүлөр. Баткендеги жайма базар дал ушундай экен. Көрүшкөнчө.